ndakwifurije gushana igicaniro uzabimugisha umuryango wanyu amasengesho yawe yo kwiherera secret place yawe bizatuma ubera umugisha umuryango wanyu naho wowe w'inyuma hariya ariko haleluya Gideyoni nawe niko yavuze yabwiye marayika namwe marayika we Shalom turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu turashima Yesu aduhaye igitondo cyiza cy'umugisha igitondo cy'ubwiza igitondo twiteze kubona ukugira neza ku mwami wacu hari ijambo nkunda cyane ryanditse mu gitabo cya Zaburi rivuga ngo mba narihebuye iyo ntizera ko nzobona kugira neza ku Imana mwisi bakiriho Imana ishimwe haleluya ukugira neza kwayo kandi turaciteze ukubona ukugira neza kwayo reka dusenge data turagukunda turagushima ko duhaye ijambo ryawe haleluya ijambo ryaremye isi umwanditsi w'Iburaya yaravuze ngo ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana iryo jambo rigiye kubibwa mu mitima yacu haleluya ridukorere haleluya ryubake risenye ibyo gusenywa ryubake ibyo kubakwa mu buzima bwacu urakoze icubaro kibicawe mu izina rya Yesu mukiza wacu amen bakundwa bahori CANAAN TV turabakunda turanezerwa ngene muhora mudukurikirana turanezerwa ngene muhora mutwandika Imana ibahezagire cyane Imana ibaha umugisha mwinshi mazimisi tumaze igihe hano nigisha hejuru yo kongera gusana ibicaniro no gusenya ibyari byarubatswe iri jambo ryarakoze ku mutima wanje muri kuno kwezi kwa 10 uyu munsi ngiye kubabwira umuntu yubatse igicaniro ababyeyi be n'abakuru be batari bazi ariko yubaka ubusabane bwe n'Imana haleluya Imana ibona ko ari wakwiriye kuba umwami wa Isiraheli ngiye kubabwira ku musore witwa Dawudi haleluya ntarasoma ngiye gusoma muri Samuel hariho ijambo ryanditse muri Zaburi rivuga ngo yanditse ngo umuseke utaratambika Mana umuseke utaratambika ngo nabandi maso kugira ngo ndimbure ibyanditswe byera umuseke utaratambika ariho n'indi jambo rivuga ngo ico usaba umwami wanje ni kimwe kandi ni cy'ubuzima bwanje buzo kwitwararika nukubaka igicaniro cyawe mwami kaba mu ngoro yawe kaba ku gicaniro cyawe haleluya mureke mvuge kuri Dawudi sonye mu gitabo cya Samuel wa mbere 16 umurongo wa 6 nari gusoma hari ko ndasoma imirongo mikeya nuko bashitseyo abonye Eliyabu aribwira ati ntagukekeranya uwo uhoraho agira yimikisha amavuta nguyu imbere yiwe aha nigiye Imana yaribwiye Samuel iramubwira ngo Samuel nagaye Sauli namugaye ariko natoranije uwundi mwami haleluya batuye Betelehemu ugenda ubaze umugabo witwa Esayi uwo mugabo witwa Esayi afise umuhungu umwe mu bahungu biwe natoranije uyu mugabo yari afise abahungu 8 Dawudi yari umuhererezi wo kwa Esayi Samuel arahaguruka aragenda akeze kwa Esayi arabwira Esayi aramubwira ngo Imana yambwiye ngo muri nozu yawe hari umuhungu hariyo umuhungu ngiye kwimikisha amavuta abumwami wa Isiraheli Esayi yaranezerwa cyane azana umuhungu w'imfura witwa Eliyabu yari umuhungu mwiza yari muremure yari abyibushe yari asa neza Samuel ngo amwitegereje ariko kure aravuga ngo umwami wa Isiraheli nuriya ariko mwumva umurongo wa 7 ngene Imana yamubwiye mu mutima Imana yamubwiye gute umurongo w'indwi ariko abare Samuel ati ntaco uraba ishusho yiwe haleluya canke ikirego ciwe kuko ndamushimye erega jewe sindaba nkuko abantu baraba kuko abantu baraba kurukoba gusa ariko jewe haleluya uhoraho ndaba mu mutima haleluya abantu baraba kurukoba ariko jewe nzaraba mu mutima ndaba ubusabane haleluya ndaba umuntu afite igicaniro muri sinza ndabinyuma
haleluya. Eliyabu inyuma mu by'ukuri yarakwiye, ariko mu busabane bwe n'Imana nta na gatoya. Oh haleluya. Sinza ndaba inyuma, jewe ndaba indani, ndaba imbere, ndaba umuntu afite ubusabane, dufitanye ubusabane nawe. Aravuga ngo Mana, Eliyabu bamukuraho, bazana Shemu kugeza ku muhungu w'indwi. Bagejeje ku muhungu w'indwi, Esaya aravuga ngo barahungu baje barashize, nta wundi muhungu usigaranye. Samweli aramubaza ngo Imana yoba yambeshe? Aravuga ngo mfite akandi gahungu kamwe kariyo inyuma y'intama, reka sinzi ko ara, reka mupfe guhamagara turabe. Samweli aravuga ngo sinshobora kurya uwo mwana w'umuhereza ataraza. Mwumve igitangaza abavandimwe, haleluya. Ndakwifuriza gucana igicaniro. Uzabimugisha umuryango wanyu, amasengesho yawe yo kwiherera, secret place yawe bizatuma ubera umugisha umuryango wanyu, naho wowe uri w'inyuma hariya. Ariko haleluya, Gideyoni nawe niko yavuze, yabwiye marayika aramwe, marayika we, ko ndi umuhererezi wacu, inzu yacu yo wasika bari ntoya, wovuga ngo nitwe watoranije. Marayika aramubwira ngo wewe nyine Gideyoni, nizo nkomezi zawe. Haleluya. Izo nkome bene data, ubusabane bwawe buzatuma ubera umugisha umuryango wawe. Yesu aguhezagire. Bose babuhabuza umwami, bazanye Dawudi, haleluya, avuye mu ntama, afite ibikoti by'ubucafu, ariko umutima wa Dawudi warukiranukiye Imana. Umutima wa Dawudi wari ufite igitaramo cy'umwami. Haleluya, haleluya. Abandi bari bisize amavuta, bari basa neza, ariko indani nta muntu wari urimo. Ariko umuhungu wari uririya inyuma y'intambwe, inyuma y'intama hariya, inyuma y'intama. Haleluya. Yirirwa ahimba amazaburi, akavuga ngo nukuri ziza n'imbabazi bizonyomaho imisi yose kubaho kwanje, naje nzaba mu ngoro y'umwami. Dawudi yirirwa ahimba amazaburi, hariho zaburi nkunda cyane yavuze ya zaburi ya 16 ngo nabari ihora ngo niwe mwami wanje, nta mugisha mfise atari wowe. Nibyo yirirwamo, nibyo yirirwa himbaza umwami. Papa wiwe na mama wiwe n'abakurube tibari bazi gicaniro Dawudi agira, tibari bazi ubusabane bw'Imana na Dawudi. Oya, iriya ngo yirirwa himbaza umwami. Oh haleluya, sifa kwa Yesu Masiya. Ubusabane bwawe butaboneka n'abandi, abantu batabona. Umva ndakubwire, hariho umunsi umwe Yesu, haleluya, azogukura hariya. Dawudi ngo ashitse aserutse hariya, Imana ibwira Samweli mu ijwi ryoroheje, iramubwira ngo Samweli, haguruka, namubonye umwami wa Isiraheli. Haguruka, namubonye umwami wa Isiraheli. Uvuze gute? Namubonye umwami wa Isiraheli. Haguruka umwambikisha amavuta. Ngo base barumuna bakuru biwe na papa wiwe n'umuryango we wose baramukikuza. Haleluya. Tibari bazi ubusabane Dawudi yagiraga n'Imana, tibari bazi igicaniro cye. Igicaniro cyawe, haleluya, kizagukura huri. Bene data, mureke babwire ukuntu igicaniro cya Dawudi cyazanye ishimwe mu gihugu cya Isiraheli. Samweli amaze kumusiga, byamenywe n'umuryango wabo, baragenda. Ariko haleluya, hariho umunsi umwe Imana yavuze ngo tibikwiriye kumenywa gusa n'umuryango wanyu, reka n'igihugu cya Isiraheli kimenye yuko nagusize Dawudi. Haleluya. Igihugu cyose kimenye yuko nakurobanuje amavuta. Haleluya. Sifa kwa Yesu. Mureke mbabwire ikintu cyanyoheye. Kugira ngo bishike, Imana ikoresha Isaya papa wiwe. Aramubwira ngo mwana waje, muhungu waje Dawudi, genda uje kuraba bakuru bawe iyo bamaze iminsi ku rugamba, genda ubagemurire, urabe icyo ubagaburire, urebe ko bagikomeye. Dawudi arahaguruka aje kuraba bene wabo, aje kuraba bene wabo ku rugamba. Reka dusome igice cya 17 umurongo wa 23. Yageze neza aho bakuru be bari, avuga gute? Akiri kwarayaga nabo ababaza amakuru, wa muhizi w'Umufilisitiya witwa Goliyati asokoroka mu ngabo z'Abafilisitiya, atangura kwiyamamura kuko yahora. Dawudi aramwumva. Goliyati ntiyarazi yuko igihe cyo cyarangiye. Dawudi aramwumva. Mviriza umurongo wa 24. Abisirayeli bose bamubonye bacika ivutu, baramuhunga. Umurongo wa 20 dusimbire ku murongo wa 26. Maze Dawidi abaza abantu bahagaze iruhande yiwe ati,
uwo kwica uwo mufilisitiya agakura igitutsi ku Bisiraheli bo mugororera iki. Haleluya, haleluya. Abandi yaravuze baja mu myobo barahunga, ariko hagara umuhungu umwe arahaguruka witwa Dawudi arabaza ngo se nta kindi yabajije, uwo kwicura ya mufilisitiya mbega yohembwa iki. Haleluya. Mbega uwo mufilisitiya w'intakebwa niki aracokora ingabo z'Imana nzima. Mbega uwo mufilisitiya w'intakebwa nika wacokora Imana. Marake mbabwire, igicaniro cyawe kizagusenyera Goliyati. Haleluya. Urashobora kubaho mu buzima Goliyati aguma yiyamambura iminsi yose, ariko kuba ku busabane bwawe n'Imana bizagusenyera Goliyati. Umviriza, uwo kwicurira mufilisitiya niki. Haleluya, haleluya. Dusimbire ku murongo 34 igice cya 17. Dawidi yishura Sawuli ati nje umusabyi wawe. Haleluya. Amakuru aragendagera kuri Sawuli aho yicaye, baramubwira ngo hari umuhungu hano wavuga ngo arashobora kwicaho uriya mufilisitiya. Ariko hagataho bakuru be batangira kumutuka. Niki cyakuzanye ngaho? Waje gukora iki ngaho? Taha usubira kuri twadutama twaso. Nta soni kurabaza ngo uriya mufilisitiya, batangira kumujya umutima. Ariko makuru ya Dawudi bukeye agera kwa Sawuli. Mumvirize murongo 34. Dawudi yishura Sawuli ati nje umusabyi wawe, iyo ndagiye intama za data. Atangira kubwira Sawuli seve yiwe, iyo ndagiye intama za data hakaza intambwe cyangwa idubu kigasahura umwana w'intama mu mukuku, twaca tugerekana kagikubita kakiyaka mu mukanwa. Haleluya. Cyavumbuka gasubira kagisumira urusakanwa kagikubita kacica. Murongo wa 37. Dawudi atakwa aravuga ati uhoraho yagiye andokora mu nzara z'intambwe no mu zindubu, arandokora no mu maboko y'umufilisitiya. Haleluya, haleluya. Nuko Sawuli abariya Dawudi ati nuko genda uhoraho bane nawe. Semeni amen. Yamubwiye seve y'ubuzima bwiwe, idubu zarazi yondagiye. Haleluya. Zafata umwana w'intama kagenda kazikura mu kanwa kayo kacica. Uriya ndamugira kimwe. Haleluya. Oh, iyo wacanye igicaniro ubera umugisha umuryango, ubera umugisha akarere uvukamo, ubera umugisha igihugu. Haleluya. Ubera inyishu, utanga inyishu positive, abantu bakanezerwa ku bwawe. Oh, haleluya. Oh, sifa kwa Yesu. Reka simbira ku murongo 26. Umve Dawudi ngene yabwiye Goliyati, uyu munsi uhoraho arakugabuye mu maboko yanje, ngira nkwice ngukizosi kandi imibyimba n'ingabo z'abafilisitiya ngira ndazigaburire ibisiga byo mu kirere n'ibikoko byo mu ishamba, kugira ngo isi yose imenye yuko mu Isiraheli hariho Imana. Haleluya. Isi yose. Oh, haleluya. No ni wanyu wa Filisitiya mumenye ko muri Isiraheli hari Imana. Oh, mumenye yuko muri Isiraheli hariho Imana. Mureke mbabwire bavandimwe, mureke mbabwire, ndabagendera inama abantu bo CANAAN TV, umuntu ariko arankurikirana inyegezi gicaniro cyawe. Haleluya. Hariho umunsi umwe uzotanga inyishu apana umuryango wanyu gusa, no ku gihugu, no umva uzobera amageneration n'amageneration umugisha. Dawudi ntiyarazwe, igihe Samweli yamusiga amavuta yaragiye, ariko Imana iravuga ngo harageze ko n'igihe n'Isiraheli naho itabagwa ku bwawe. Amaze kwica Goliyati, yafashe umutwe we arawuzana awushira Sawuli. Haleluya. Igisagara cyose cy'i Yerusalemu baririmba indirimbo, baravuga ngo Sawuli yishe ibihumbi 10, ariko Dawudi yishe indiri. Haleluya. Nase wari Betelehemu wari watumye umwana, haleluya, ngo aje kureba bakuru be, yumva inkuru iri kuraririmba indirimbo iri kuririmba ngo Dawudi, 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 Dawudi. Oh, haleluya. Umuhungu wari warubatse ubusabane, umuhungu wari wacyanye igicaniro bene wabo batari bazi, agishika mu nsago, agishika kubaraba, bene wabo baramutushwanye baramutuka, subira iwanyu uje gukora iki ngaha, wigira akanyabugabo ngo uriya mufilisitiya uramushobora. Aramubwira ngo nje mumubwire ibihembo gusa, nta kindi ndabasabye, uwo mwica muzomuhemba iki. Haleluya. Muri Isiraheli bamenye ko wari Imana, reka iwanyu bamenye ko ufite Imana.
haleluya. Reka iwanyu mu muryango wanyu aho uvuka mu karere uvukamwo mu ntara uvukamwo bavuge ngo hari umukobwa, hari umumama, hari umupapa, hari umusore, haleluya, yazanye ishimwe. Oh haleluya. Yesu aguhezagire. Ndakwifurije kwenyegeza igicaniro cyawe. Dawudi yari afite igicaniro, bene wabo batari basi. Haleluya. Igihugu cya Israeli kitari kizi, ariko umunsi umwe baririmbye indirimbo. Yesu aguheze umugisha kandi akugirire neza. Mwami Yesu, turakwinginze uduha imbaraga zo gucana igicaniro. Uduha imbaraga zo gucana igicaniro. Turagukeneye. Haleluya. Uduha imbaraga zo gucana igicaniro. Uduha imbaraga kuko turakeneye kubera inyishu amahanga. Turakeneye kubera inyishu imiryango tuvukamo. Turakeneye kubera inyishu ubwoko bwacu. Icyo kugarukire mu izina rya Yesu mukiza wacu. Amen.